Muraho neza mwese mbahaye ikaze muri iki kiganiro kigaruka ku mpamvu nyamukuru yo gucikamo kabiri kw'igihugu cya Sudani. Turarebera hamwe uko byagize ingaruka ku baturage ba Sudani y'Epfo na Sudani ya Ruguru, ingaruka byagize ku karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi yose muri rusange. Nitwa Umutesi Gloriose, mbararikiye gukurikira ikiganiro kugera ku musozo, hanyuma mugasiga igitekerezo cyanyu muri comment section. Muhawe ikaze, reka tuvuge kuri Sudani. Mu mateka ya Afurika, Sudani ifite umwanya wihariye nk'igihugu cyanyuze mu bihe bigoye by'intambara, amacakubiri n'ihindagurika rya politiki. Icyahoze ari igihugu kimwe kinini kurusha ibindi muri Afurika cyaje kugabanwamo ibihugu bibiri, Sudani ya Ruguru na Sudani y'Epfo, ubwo Sudani y'Epfo yabonaga ubwigenge ku itariki ya 9 Nyakanga 2011. Nubwo uku gucikamo kabiri kwari kugamije kuzana amahoro n'ituze, kwaje gusiga akarere mu makimbirane akomeye, intambara z'imbere mu bihugu ndetse n'ingorane zikomeye. Inkomoko y'izi ntambara ntiyavutse mu buryo butunguranye, ifite imizi miremire mu mateka ya Sudani, cyane cyane mu gihe cy'ubukoloni n'igihe cyakurikiye ubwigenge. Mu gihe cy'Abongereza n'Abanyamisiri, Sudani yayoborwaga nk'igihugu kimwe, ariko gifite itandukaniro rikomeye mu miterere y'abaturage, imico y'imyemerere ndetse n'imibereho. Amajyaruguru ya Sudani yegamiye ku muco w'Abarabu n'idini ya Islam, mu gihe amajyepfo yari agizwe n'amoko menshi ya Afurika akenshi akurikirana ubukristo n'imyemerere gakondo. Nyuma y'uko Sudani ibonye ubwigenge mu mwaka w'1956, ikibazo gikomeye cyabaye uburyo ubutegetsi n'umutungo byagabanwaga. Ubuyobozi bw'igihugu bwibanze cyane mu majyaruguru i Khartoum, mu gihe abaturage bo mu majyepfo bumvaga basigaye inyuma, badafite ijambo mu miyoborere n'iterambere ry'igihugu. Ibi byabaye umwuka wo kutizerana n'umujinya byaje kuvamo intambara ndende z'imbere mu gihugu hagati ya leta ya Sudani n'imitwe yitwaje intwaro. Nyuma y'uko Sudani ibonye ubwigenge mu mwaka w'1956, ikibazo gikomeye cyabaye uburyo ubutegetsi n'umutungo byagabanwaga. Ubuyobozi bw'igihugu bwibanze cyane mu majyaruguru i Khartoum, mu gihe abaturage bo mu majyepfo bumvaga basigaye inyuma, badafite ijambo mu miyoborere n'iterambere ry'igihugu. Ibi byabyaye umwuka wo kutizerana n'umujinya byaje kuvamo intambara ndende z'imbere mu gihugu hagati ya leta ya Sudani n'imitwe yitwaje intwaro yo mu majyepfo. Izi ntambara z'imyaka myinshi zasize igihugu cyarasenyutse mu bukungu no mu mibanire y'abaturage. Nubwo amasezerano y'amahoro yasinwe mu 2005 yagize ingaruka z'uko Sudani y'Epfo yemerewe kwitorera niba yakwigenga. Ibi byageze ku ndunduro mu 2011 ubwo Sudani y'Epfo yabonaga ubwigenge bwayo nyuma ya referendum. Ariko kwibohora kwa Sudani y'Epfo ntikwahise gukemura ibibazo byose, ahubwo byagaragaje ibibazo bishya, amakimbirane ku mbibi, kugabana umutungo cyane cyane amavuta ya peteroli, ndetse n'intege nke mu miyoborere y'ibihugu byombi. Mu gihe Sudani y'Epfo yinjiraga mu ntambara yayo y'imbere mu gihugu mu 2013, Sudani ya Ruguru nayo yakomeje kuyoborwa n'ingabo za gisirikare. Ibintu byaje gutuma mu 2023 haduka intambara ikomeye hagati y'amatsinda y'ingabo zihanganye ku butegetsi. Muri rusange, intambara zibasiye Sudani ya Ruguru na Sudani y'Epfo zifite inkomoko imwe: amateka y'ivangura, gusaranganya n'abutegetsi n'umutungo, ndetse n'uruhare rukabije rw'ingabo mu miyoborere ya politiki. Izi ntambara si iz'uyu munsi gusa, ahubwo ni igisubizo cy'imyaka myinshi y'ibibazo bitakemuwe neza byagiye bisubiranamo uko ibihe byagiye bisimburana. Iyi nyandiko igamije gusobanura mu buryo burambuye aho izi ntambara zaturutse, ko zagiye ziba mu bihe bitandukanye, n'uko uyu munsi Sudani y'Epfo ndetse n'iya Ruguru bihagaze, mu rwego rwo gusobanukirwa neza impamvu akarere gakomeje kuba mu bibazo bikomeye by'umutekano. Nyuma yo kuva mu bukoloni bw'Abongereza n'Abanyamisiri, Sudani yabonye ubwigenge mu mwaka w'1956. Iki gihe igihugu cyari gihuriweho n'uturere dutandukanye cyane cyane mu miterere y'abaturage, imico, indimi n'imyemerere. Nubwo Sudani yari igihugu kimwe ku ikarita, mu by'ukuri yari igizwe n'ibice bibiri byari bifite amateka n'imibereho itandukanye cyane: amajyaruguru ndetse n'amajyepfo. Mu majyaruguru ya Sudani, abaturage benshi bari Abarabu b'Abayisilamu, bafite amateka maremare y'imibanire n'ibihugu byo mu Barabu. Mu majyepfo ho, abaturage bari amoko ya Afurika atandukanye, benshi bari Abakristo cyangwa bemera imyemerere gakondo, kandi bari bafite umubano n'ibihugu byo muri Afurika yo hagati n'Iburasirazuba. Iri tandukaniro rikomeye ntiryigeze ryitabwaho bihagije mu gihe cyo gutegura ubwigenge. Nyuma y'ubwigenge, ubutegetsi bwa Sudani bwibanze cyane mu majyaruguru, cyane cyane Khartoum. Abayobozi benshi ba leta, abasirikare bakuru n'abari bafite ijambo rikomeye muri politiki bakomokaga mu majyaruguru.
abaturage bo mu majyepfo bumvaga badafite ijambo mu miyoborere y'igihugu, bagasigara inyuma mu iterambere, mu mashuri, mu buvuzi no mu bikorwa remezo. Ibi byatumye habaho kutizerana no kutishimira ubuyobozi bw'igihugu. Ibi bibazo byahise bituma haduka intambara ya mbere y'imbere mu gihugu mu mwaka w'1955 kugeza mu 1972, nubwo yatangiye mbere gato y'ubwigenge. Intambara yaranzwe n'imirwano hagati ya leta ya Sudani n'imitwe y'abarwanyi bo mu majyepfo, aba bashakaga kwigenga. Nubwo amasezerano y'amahoro yagezweho mu 1972 ntiyakemuye burundu ikibazo cy'itandukaniro ndetse n'ivangura. Mu mwaka w'1983 intambara yongeye kubura ku nshuro ya kabiri, igihe leta ya Sudani yashyiragaho amategeko ya Sharia ku gihugu cyose, harimo n'amajyepfo kandi atari ay'abayisilamu. Ibi byafashwe nk'igitugu n'igitutsi ku baturage bo mu majyepfo. Muri icyo gihe hadutse umutwe witwaje intwaro nka CPA, Sudan People's Liberation Army, wari uyobowe na John Garang, waharaniraga impinduka mu miyoborere ya Sudani. Intambara ya kabiri yabaye mu mwaka w'1983 kugeza mu 2005. Yabaye imwe mu ntambara ndende kandi zikomeye cyane muri Afurika, isiga miliyoni z'abantu babuze ubuzima, abandi benshi bahunga igihugu, ndetse isenya bikomeye ubukungu n'imibereho by'igihugu. N'ubwo impande zombi zagerageje kenshi kuganira, ariko amahoro yabaye inzozi ndende kugeza mu 2005. Mu mwaka w'2005 hashyizweho amasezerano y'amahoro azwi nka CPA, Comprehensive Peace Agreement, hagati ya leta ya Sudani n'imitwe yo mu majyepfo. Aya masezerano yemereye Sudani y'Epfo kugira ubuyobozi bwayo bwite bw'agateganyo, ndetse ateganya ko nyuma y'imyaka 6 abaturage bo mu majyepfo bazatora niba bashaka gukomeza kuba muri Sudani imwe cyangwa kwigenga. Mu mwaka w'2011 abaturage ba Sudani y'Epfo bitabiriye referendum ku bwinshi, maze batora kwigenga ku gipimo kinini cyane. Ibi byahise bituma Sudani y'Epfo igihugu cyigenga ku mugaragaro. Icyakora ku gucikamo kabiri kw'igihugu cyari kimaze imyaka myinshi mu ntambara kwasize ibibazo byinshi bitakemuwe, harimo imbibi zidafite umurongo uhamye, umutungo kamere cyane cyane peteroli, utibagiwe n'imibanire mibi hagati y'ibihugu byombi. Mu by'ukuri gucikamo ibice bibiri kwa Sudani si icyemezo cy'ako kanya, ahubwo ni umusaruro w'amateka maremare y'ivangura, kutumvikana ndetse n'imiyoborere idahuriweho. Kudashyira imbere ubumwe n'uburinganire mu gihugu byatumye amahoro arambye adashoboka. Biganisha ku ivuka ry'ibihugu bibiri kandi bifite ibibazo byihariye. Nyuma yo gucikamo kabiri, Sudani ya ruguru yakomeje kuyoborwa na Omar Hassan al-Bashir, wari umaze imyaka myinshi ku butegetsi. al-Bashir yari yarafashe ubutegetsi mu 1989 abinyujije muri kudeta ya gisirikare, aho yakuyeho ubutegetsi bwari icyo gihe agashyiraho ubuyobozi bushingiye ku ngabo n'ishyaka rye rya politiki. Kuva icyo gihe igihugu cyagiye kigengwa mu buryo bukomeye, aho ingabo zagize ijambo rinini mu miyoborere, ubwisanzure bwa politiki bugakumirwa kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagakurikiranwa ndetse bagafungwa. Ubutegetsi bwa al-Bashir bwari bushingiye ku gucunga ubutegetsi binyuze mu mbaraga za gisirikare, kugenzura itangazamakuru no kugabanya uruhare rw'abaturage mu gufata ibyemezo. Nubwo yashoboye kuguma ku butegetsi imyaka irenga 30, ubuyobozi bwe bwagiye bushinzwe ibyaha bya ruswa, kutita ku mibereho y'abaturage no kugira uruhare mu makimbirane yabereye mu bice nka Darfur. Ibi byose byatumye habaho umwuka mubi mu bihugu, bigatera umujinya no kutishima mu baturage. Byaje no kugira uruhare mu bibazo bya politiki n'umutekano mu myaka yakurikiyeho. Ku buyobozi bwe, Sudani ya ruguru yahuye n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, cyane cyane nyuma yo gutakaza igice kinini cya peteroli cyari kiri mu majyepfo. Mu rwego rwo kugumana ubutegetsi, al-Bashir yishingikirije cyane ku ngabo za gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro yihariye, by'umwihariko imitwe yakoreraga mu karere ka Darfur. Ibi byateje ihohoterwa rikabije ku baturage ndetse bituma Sudani igira izina ribi ku rwego mpuzamahanga. Ubwo igihugu cyari kigabanyije, imiyoborere ya al-Bashir yakomeje gushyira imbere imbaraga za gisirikare aho gushyira imbere ubwiyunge n'ubwumvikane n'abaturanyi. Ibintu byakomeje gutuma umwuka mubi hagati ya Sudani ya ruguru na Sudani y'Epfo ukomera. Ku rundi ruhande, Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge iyobowe na Salva Kiir Mayardit, wari umuyobozi wa SPLA, Sudan People's Liberation Army, kandi asimbuye John Garang wapfuye mu 2005. Salva Kiir yabaye perezida wa mbere w'igihugu gishya, afatwa nk'ikirango cy'urugamba rwo kwibohora. Nubwo hari icyizere cyinshi mu baturage, igihugu cyahise gihura n'ingorane zikomeye zirimo kubaka inzego za leta uhereye hafi ya zero, kuza imitwe yitwaje intwaro no gucunga umutungo wa peteroli.
Amakimbirane ya politiki hagati ya Salva Kiir na Visi Perezida we Riek Machar yahise atangira bigenda bihinduka ikibazo gikomeye cy'igihugu. Kudashobora gucunga neza amakimbirane byaje gutuma mu mwaka wa 2013 Sudani y'Epfo yinjira mu ntambara ikaze imbere mu gihugu, ishingiye ku guhanganira ubutegetsi no ku macakubiri y'amoko. Imiyoborere ya al-Bashir na Salva Kiir mu myaka ya mbere nyuma yo kwigabanya yashyizeho urufatiro rw'ibibazo byakurikiyeho. Sudani ya ruguru yakomeje kuyoborwa n'ubutegetsi bwa gisirikare, Sudani y'Epfo nayo yinjira mu makimbirane y'imbere mu gihugu vuba cyane. Umubano hagati y'ibihugu byombi wubakiye ku kutizerana no ku nyungu zishingiye ku mutungo. Ibi byatumye igabanyuka rya Sudani ritaba iherezo ry'intambara, ahubwo riba intangiriro y'izindi ntambara nshya. Nyuma y'uko ibonye ubwigenge mu 2011, Sudani y'Epfo yinjiye mu bihe by'icyizere n'inzozi z'amahoro arambye. Abaturage benshi bari bizeye ko intambara yari imaze imyaka myinshi izaba amateka, igihugu kigatangira ubuzima bushya bushingiye ku mahoro, iterambere n'ubumwe. Ariko ibyishimo by'ako kanya ntibyatinze guhinduka intimba, kuko amakimbirane ya politiki hagati ya Perezida Salva Kiir Mayardit na Visi Perezida we Riek Machar yarushijeho gukomera. Byatangiye nko kutumvikana ku micungire y'igihugu no ku myanya y'ubuyobozi, byaje guhinduka ikibazo gikomeye cy'umutekano, maze mu kwezi k'Ukuboza 2013 imirwano itangirira mu murwa mukuru Juba, ikwira vuba mu bice by'amajyepfo no mu yindi mijyi minini nka Bor, Malakal, Bentiu, Wau ndetse na Yei. Perezida Salva Kiir ubwo yaganiraga n'abaturage yagaragaje ko igihugu cyari gihanganye n'igeragezwa rikomeye, ashimangira ko atazihanganira ihohoterwa ryatuma ubutegetsi buhinduka ubw'abantu bamwe. Yagize ati Sudani y'Epfo ntishobora kwemerera abantu bake gusenya amahoro n'ubwigenge abaturage bayo barwaniye igihe kirekire. Iri jambo ryasobanuye neza uburyo ubuyobozi bwabonaga intambara nk'igerageza rikomeye ku bumwe bw'igihugu, ariko kandi ryerekanye ko amakimbirane ya politiki yari amaze gufata isura y'intambara yeruye. Ku rundi ruhande, Riek Machar yahakanye kenshi ko yashakaga guhirika ubutegetsi, avuga ko ikibazo nyamukuru cyari imiyoborere idahuriweho n'ikoreshwa nabi ry'ubutegetsi. Intambara yagiye ikwirakwira mu bice by'ingenzi nka Unity, Upper Nile na Equatoria, aho imitwe ya SPLA iyobowe na Salva Kiir yahanganiraga na SPLM-IO iyobowe na Riek Machar. Abaturage benshi barahohoterwaga, cyane cyane abagore n'abana, kandi imijyi n'ibikorwa remezo byarushijeho kwangirika cyane. Amashuri, amavuriro, imihanda n'amasoko byarasenywe. Ibi byatumye intambara yibasira abaturage bose, igahinduka icyorezo ku mibereho yabo ya buri munsi. Itangazamakuru mpuzamahanga ryahise ritangira kwerekana uburemere bw'ibibazo. BBC yasobanuye intambara yo muri Sudani y'Epfo nk'intambara yavutse mu buyobozi bwa politiki, ariko igahinduka vuba intambara yibasira abaturage, bigatuma igihugu gishya gihita kijya mu bibazo bikomeye by'ubutabazi n'iterambere. Amasezerano y'amahoro yagiye asinywa inshuro nyinshi hagati y'umwaka wa 2015 n'uw'2018, agamije guhuza impande zihanganye no gusangira ubutegetsi, ariko uburyo bwo kuyashyira mu bikorwa bwari buke, bigatuma intambara ikomeza kugeza igihe habonetse amahoro arambye mu mwaka wa 2018. Intambara ya gisivile muri Sudani y'Epfo yasize ibikomere bitazibagirana, aho abasaga 400,000 bahasize ubuzima, n'aho abasaga 3,000,000 bagahungira mu bihugu bihana imbibi nka Uganda, Kenya na Ethiopia, bituma ubukungu n'ibikorwa remezo by'igihugu bisubira inyuma. Nubwo amasezerano y'amahoro yo muri 2018 yari yatanze icyizere, amakimbirane ya politiki ashingiye ku moko yongeye kubura ubugira kabiri. Yongeye kubura muri uyu mwaka wa 2026 nyuma y'aho Visi Perezida Riek Machar afungiwe mu rugo muri Werurwe 2025, akaza no kurega ubugambanyi muri Nzeri 2025. Ibi byatumye abashyigikiye Perezida Salva Kiir, cyane cyane abadinka n'abashyigikiye Machar, abanweri, bongera kurebana y'ingwe mu buryo bukomeye, ndetse no gukurwa ku mirimo kwa Minisitiri w'Umutekano Angelina Teny, umugore wa Machar, muri Mutarama 2026 biba nko gukongeza umuriro. Bituma amatora ateganyijwe mu Kuboza 2026 ajyamo igihirahiro mu gihe amahoro arambye. Aya yakomeje kuba ingume mu gihugu. Mu by'ukuri intambara yo muri Sudani y'Epfo yerekanye ko ubwigenge bwonyine budahagije mu kubaka amahoro arambye. Kudahuza abayobozi no kutita ku makimbirane ashingiye ku moko bishobora gutera intambara nyinshi, kandi amasezerano n'amahoro ntibyakora neza niba adashyirwa mu bikorwa. Imibereho y'abaturage igomba gushyirwa imbere kugira ngo igihugu gitere imbere.
Isomo rikomeye ryavuye muri iyi ntambara ni uko amahoro arambye asaba ubwumvikane, imiyoborere myiza no gukemura amakimbirane hakiri kare. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane ku bihugu bishya ku isi yose. Intambara yo muri Sudani ya Ruguru yatangiye mu 2023 ikaba yaragize ingaruka zikomeye ku baturage n'akarere k'ibiyaga bigari. Intambara nubwo yagaragaye ku mugaragaro mu 2023 ifite inkomoko mu bibazo by'imiyoborere n'imibanire y'ingabo za gisirikare mu gihugu cyahunze intambara nyinshi mu myaka yashize. Nyuma y'imyaka myinshi, Sudani ya Ruguru iyobowe na al-Bashir, ubutegetsi bwagiye bushingira cyane ku ngabo za gisirikare n'imitwe yihariye. Ibi byatumye ubuyobozi bugira ikibazo cyo guhuza ibitekerezo no kugenzura neza imitwe y'ingabo. Ibi byagaragaje ko ingabo zifite ubushobozi bukomeye ariko zidafite umurongo umwe mu byemezo. Bigira uruhare rukomeye mu nkomoko y'intambara nshyashya. Ikindi kibazo cyakomeje gutera intambara ni ukutizerana hagati y'imirongo itandukanye y'ingabo, by'umwihariko igice cy'ingabo za Rapid Support Forces (RSF) n'ingabo zisanzwe za gisirikare. Mu myaka yashize, izi mpande zombi zaranzwe n'amarangamutima y'ubwoba no kwirinda kundi ruhande rwakwivanga mu butegetsi. Ibintu byatangiye gukomera ku buryo byateje imvururu zikomeye mu 2023. Uretse imiyoborere, intambara yo muri Sudani ya Ruguru ifite inkomoko kandi ku makimbirane y'ubutaka n'umutungo kamere, cyane cyane ku mijyi ikomeye n'utundi turere tw'ingenzi ku bukungu bw'igihugu. Imyumvire y'ubutegetsi bw'ikirenga hamwe n'uburangare mu gushyira mu bikorwa amategeko agenga imicungire y'ingabo n'umutekano byahise byongera umwuka wo kutizerana hagati y'impande zinyuranye. Ubu muri Mutarama 2026 urugamba ruracyakomeje kandi nta n'ikimenyetso cyerekana ko amahoro yegereje. Imirwano ikomeye irakomeza mu bice bitandukanye harimo North Kordofan, Darfur n'ahandi, aho ingabo za leta n'izigenga zihanganye ku butaka n'umutungo. Ingabo zombi zikomeje gukoresha uburyo bwa gisirikare bugezweho kandi ibikorwa by'intambara bikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye by'igihugu. Intambara ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage, aho abarenga miliyoni 30 bakeneye ubufasha bwo kubona ibiribwa, amazi n'ubuvuzi. Abahungiye mu bihugu bituranye nk'Ubugande, Kenya na Ethiopia barenga miliyoni 13, mu gihe ibitaro byinshi byo n'amavuriro byamaze gufunga. Uburyo ubuzima bw'abantu buhagaze muri Sudani ya Ruguru burakomeye cyane, kandi indwara n'imirire mibi bikomeje gukwirakwira mu baturage. Ku rwego mpuzamahanga, intambara muri Sudani ya Ruguru yatumye ibihugu n'imiryango itandukanye ishyira imbaraga mu gushaka ibisubizo no gufasha abaturage bahuye n'ingaruka z'iyi ntambara. Mu 2025, Parliament y'Uburayi yafashe icyemezo gikomeye isaba guhagarika imirwano ako kanya no gushaka ibisubizo binyuze mu biganiro. Iki cyemezo cyasobanuye ko impande zose zihanganye zigomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi, kikanasaba ko ubufasha bw'ibanze bwaba bwoherezwa by'umwihariko ku bantu bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu nyandiko yayo, Parliament y'Uburayi yanenze cyane gukoresha abana mu gisirikare, ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage basanzwe, hamwe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryaranze intambara. Saba ko abakoze ibi byaha bahabwa ubutabera. Byongeye, icyemezo cyahamagariraga inama y'ubumwe bw'Uburayi (European Council) gushyiraho ibihano byisumbuye cyane cyane ku muyobozi wa RSF ndetse no gukaza ibihano ku bantu bose banyuranya n'icyemezo cya UN cyo kudacuruza intwaro mu bice bya Darfur, kandi hakaba hari icyifuzo cyo kugikomeza mu gihugu cyose cya Sudani. Ibi byerekana neza ko intambara muri Sudani ya Ruguru itari ikibazo cy'imbere mu gihugu gusa, ahubwo ko isi yose iri kureba kandi ikaba ifite ubushake bwo gushyira igitutu ku bakora ibyaha no gufasha abaturage. Nubwo Sudani ikomeje gushyirwa mu kaga n'intambara, amahanga n'imiryango nka Parliament y'Uburayi biyemeje kutarekera abaturage mu kaga, ahubwo bagashyira igitutu ku mpande zihanganye binyuze mu bihano no gusaba ubutabera ku byaha by'intambara. Uyu mwanzuro ugaragaza ko amahoro arambye adashobora kubakwa n'imbunda, ahubwo ashingira ku kubahiriza amategeko mpuzamahanga, kurengera abagore n'abana no gufungura amayira y'ubutabazi. Ibi birerekana ko nubwo amakimbirane akomeye, uruhare rw'isi mu gushaka ibisubizo n'ubumuntu bishobora kuba umusemburo wo guhagarika intambara. Muri uyu mwaka wa 2026, abasesenguzi benshi n'ibinyamakuru mpuzamahanga bagaragaza impungenge zikomeye ko Sudani y'Epfo yaba iri gusubira inyuma aho gutera imbere. Ifungwa rya Riek Machar mu 2025 no kwirukanwa kwa Angelina Teny muri Mutarama 2026 byatumye amasezerano y'amahoro yo mu 2018 asa n'ayasheshwe mu buryo butaziguye. Ibinyamakuru nka Al Jazeera na The East Africa byibaza niba amatora ateganyijwe mu Ukuboza 2026 ashobora kuba mu mucyo. Mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe naho amakimbirane ashingiye ku moko hagati y'Abadinka n'Abanuer yongeye gukaza umurego.
Abasesenguzi kandi bibaza niba amahanga ataratereranye abaturage ba Sudani y'Epfo kuko imbaraga nyinshi zashyizwe ku kibazo cya Sudani ya Ruguru, bigatuma iki gihugu gishobora gusubira mu ntambara yeruye mu gihe kidafashijwe mu buryo bwihuse. Mu gusoza iki kiganiro, ni ngombwa kwibuka ko aya makimbirane yose afite imizi mu mateka maremare ya Sudani. Sudani yahoze ari igihugu kimwe kinini ariko cyabayemo intambara ebyiri zitandukanye zatewe n'uko abaturage bo mu majyepfo bumvaga barajugunywe na guverinoma y'i Khartoum. Mu majyaruguru yari iyobowe n'Abarabu ndetse n'Abayisilamu. Iyi ntambara y'imyaka irenga 20 yarangiye mu 2005 binyuze mu masezerano y'amahoro CPA yaje kuvamo referendum yo muri Mutarama 2011, aho abaturage bo mu majyepfo batoye ku kigero cya 98.8% ko bifuza kwigenga. Ku itariki ya 9 Nyakanga 2011 nibwo isi yakiriye igihugu gishya cya Sudani y'Epfo. Gusa nubwo gucikamo kabiri kwa Sudani kwari kugamije amahoro, byasize ibibazo bitarakemuka nk'imipaka idasobanutse n'igabana ry'amafaranga y'ubucuruzi bwa peteroli, ari nabyo byaje kuvamo intambara z'imbere mu gihugu zishyamiranya Salva Kiir na Riek Machar kuva mu 2013 kugeza uyu munsi mu 2026. Nakoze cyane kubana nanjye, ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka. Nitwa Umutesi Gloriose, reka dukomeze guhurira ku biganiro nk'ibi bigaruka ku mateka.